akati no ndimo impala na kusobola kusabira kala wabula kusobola kusabira ikiwe kiri byanda ulo ija kutuongeza kuti kabaire kabi aye yafuna kadi ya NRM aligezanga kukuba abantu era nga ekibaye ku Tauhid mwena idye yalwana ni muganda we chairman wa LC1 Siraji yena alikwenda kulwana n'abantu sabona bali kuleta akavuyo mu kalulu kano. Olingirira nti ku mulundi kuno mu kulonda ba meya ni ba kansala obunkenke bweyongere ino era nga kino kidye wobolyawo oluvainoma olw'amawulire agabaliwo onako olwaido abantu abakali kutegereka obalumbi akatika k'ebyokulondesa akedisi iganga bamena sitowa baje batulamu ebimu ku bintu ebikozesebwa mu kulonda omwabaire obululu n'obubox era nga bujiro kutya ona kulwalero okulonda nga abantu emitima gibewanike titusobola butati olw'ensonga nti waliwo minisita Mulamba yaidye wano bati amisa olukiiko ku Jeni nga ekigendero kyayibwe kyakuboma mu bululu era obululu obundi babuwaire wano assistant RDC nga nali butembeyo ti atembe yangoye yayetanga abantu ati mwide munono obululu muje mubutere mu aba NRM Pero tegereza ali ngamne akalu akaiganga abesimbyewo banjino bantu inga 15 wabulanga okuvuganya obembiranyi tuli kujisubira okuba mu bantu nga bana nga nomuli munakibina kya NUP omwami Nasa Kongola no munakibina kya NRM Haji Asumani Dabasada eriyo Musa Sengoba nga nabeere speaker w'ekibuga ky'Iganga yena akalukana akaliku songa munakibina kya FDC omwami Sowedi Maganda abeidinga Saddam Junior yena akalukano abantu baluka mutangaku era nga embere y'abantu bano okuba nti abazito bangi abanene bangi bakalukano akongere ibugumu n'abantu okutamu amaani okubakuuma wairenga police ebyokwerinda ebinweziza nga tukubwenga ku polling stations etere kuba police officers bangi nga nokulina ba special police constables polling stations edindi mu kibuga ky'Iganga wabairewo okulwanagana mu bawagizi era nga eriyo obolyawo n'abandi abakusayibwa tujira ku polling station eya Tauhid wabairewo okulwanagana wakati w'abawagizi b'ekibiina kya NRM n'aba NUP era nga kikobebwa nti omu ku candidate wa NRM aidye ku polling station yakati zetienda kuba agent wange ekivuire ku akatabanko bemberebezi ng'abandi bakoba ati wobitwire wabbe era nga baliwo ku akacyankano police yawalizibwa kuba amasasi mu ibanga tutegezebwa nti eriyo omwami mulala akosebwa mu bifo ebindi agabeire kuku obolyawo okulwanagana ni ku polling station ya St Peter's Church era mu Central Division era ngano babairewo akavuyo akabaye kali kwenda kubanga wagati wabe kibiina kya NRM n'aba NUP wabula tuwaine police y'Iganga kulembera DPC baidye mu kitundu kino baikaikani embeera era nga ababa berenga bali kuleeta obuvuyo babagemye babatolawo era nga wotudire kumpewo nga ebifo bino byendi kwogera ku Tauhid ni ku St Peter's polling stations embeera ebeere ndikaikamu nga abantu bali kulonda bulungi ebifo ebindi nga ku Good Shed abantu bakujanga balonda Good Shed kiri ebugumba mu Bakalamoja era wabulanga ne ibugumu lya amaani ekitalinga ku polling stations edenda mu kibuga ky'Iganga nga abantu tibangi ino wojeno mu Bakalamoja ebugumba tuli kubona nga abantu layini mpamvu baliko sabuma saawa eno ngera wobanga obaeroza mu register kitegeza nti obatoli wa kulonda era saawa eno abantu baliko sabuma abantu abali kuidati na abanje ino okusinza kalulu akasooka akobwa president but right now muntu mulala na ali kuida balonda bagolola palooza lwaki ku mulundi guno ibugumu itono mu balonzi ibugumu itono mu balonzi abandi bye basubira tibye bafuna obululu muri kwenda okuyingizaamu kintu kino kiriko naine erina lyemu abeni alemu ndikwenda okutegeeza nti abantu abali kwogera batyo bali kutya ife nga NRM
tusobola kukola kintu kifaanana kityo. Ndikutegeeza nti ewange wenondera the chairman Fulaga Beyala NRM Buligo South A ewange ate n'aba supervisor nga boli kumbona bwenfaanana mu kibuga eky'Iganga wabula ewange enondera ababeere walungi tiyabaire kerere tiyabaire kulwanagana ate abantu baidi mu bungi wairenge saa ino bajire nga bakendeera muku aye ng'okulonda kuli kutambula bulungi eziramu tewana gwe twali tufunye. Lwaki muvuira okulonda iwe? Kituleesa okulonda kukyusa bukulembeze kibuga kyaife kituuke ku mutendera gw'ebibuga byetusinga kutambuliramu byetwegomba era twenze Iganga yona ebe nga tuli ready tube uniform tubone nga obukulembeze buno obwa ready bunatugasa. Oba oli awo Iganga ina bizibu kibyobona nga mwanditaza omuntu asobola okubitereza? Iganga twetaaga omuntu omuvumu ate etya ng'asobola okukola abantu kyetuba tumukobye okukola ekyetumutumye kyagiirako. Ogenda okulonda Iganga eboneka bubi ezira mataala ebikaba byedula mu ngira ebiina nekitu eriyo tulonde tukyuseeko obukulembeze tufuna obukulembeze obulungi obunabutambuza Iganga emberi mu maiso. Olina isubi nti byolonze wanaaba bisemu asobola okutereza bino? Atereza takwa mataala ku luguudo enguudo dirimibwe buli kimu kikolebwe abantu beyagale basimba. So okulonda kuli kujja kutya oluyi lwaimwe naddala lweni bali kulusonka mu mbunimu omukutaawo akavuyo mwenda kwibamba obululu bana imwe balikoba general nti bulungi nze nti omuti oguli kweyibala n'oguloga enkono gwo kitegeeza nti nkaali kubona ku wano gwe bali bagemye nga bamugema ku nakalulu kaibi era polling station yange eno eyinza okuba ng'eriemu ku polling station empolweno nga buli nsonga egidda yona yona njakizagala nga tiyenda ekose kubanga ati ninze zenka ng'omuntu ndi gano n'abantu boona bali gano bali kuwulira embanga ndi kwogera mu bulimba baidde bakanye abaiddawo omuvuyo nga guli kuva Italy ne gwida gano tegwikiriza ndi kwenda kulonda akalulu akali alaali buli muntu akendumiikirikizeemu obanga nze nkiidi nti obukulembeze obulungi n'obukulembeze obw'omuntu okukulonda ng'abantu beeyendeire. sofa okulonda kuli kujja kutwanowo kutambwire lwakuba nti kuli kutambula kasoobo tikubaire na ibugumu lingi nga kwa president aye okusinziira ku mbeera egire ngebaawo kunkyonkyaawo aye nga electoral commission yekoze ogwayo basimulula ebintu nga bukaali buli kintu kyaba nga kiri kutambula obuvuyovuyo bw'abavubuka kulwana kwenda kukuboole n'ebiriise mu obuzibu wano aye nga general okulonda tukubaire na buzibu wano ninze mbere bisimilla okutandika n'okulonda naigulawo buli muntu yenayina yatandika okulonda. Ekisemba lwaki olowooza ebibugumu ku mulundi guno itona ino ogera nga alina obululu aka president MP ebibugumu itona abantu balina endowooza edd'endawulo tidda akoba nti balina endowooza olw'okuba kino ni kire wabula eriyo abaafuna amasano nga kyebayenda okulonda kyawa eriyo abantu abayida nga bali kuva ejjinja bali kuva Kampala bavuemu beene nga bali kwidda kulonda mu president ni MP nga ye baamala okola ki okwera ku mirimu Uganda yaife yakwekolerera butimpegano sayino twasigaza abantu ife beene na beene tutiifu abantu beene na beene kiyinza okwongera ekindi okutwala akalulu mu kasoobo kunkyo kuno ebagulira ng'erigo okuku amasasi yegavuze oba tiyagaasi abantu batya okuva mu mayumba okuyida okulonda n'ekimu ku bintu ebisinga abantu abasinga bungi benda obulamu bwabwe aye ng'ate nze mbakubiriza nti kyalibaire kirungi okuba nga abayida balonda omuntu gwe benda kali kubaako ku mivuyo gy'amayino okutoolaku ebyo ebyabairewo olunaku olw'eigulo abantu abakali kutegereka okuba nti balumbye ekitebe ekyokulondesa beibamu ebikozesebwa mu kulonda ekyaleesewo okutya mu bawagizi n'abesimbyewo era nga oba oli awo abakulembeze kyebakoze kugumya byakwerinda era nga ku polling station edd'endawulo mu kibuga eky'Iganga tubonerera nga ab'ebyokwerinda binwevu abapoliisi bangi ino so bitu ebiri aye nga enkobye nti abantu balinga 15 abali kwenda ekifo eky'obwameeya Iganga municipality wabula embiranye eri wagati wa munakibiina kya NUP Nasakongola munakibiina kya NRM Haji Asmaid Abasada omwami wa independent Musa Sengoba ne muna FDC Maganda Sowedi oba Saddam Junior. So embere tuwe erindi ya zidi yosigira abakali kusubscribinga, please go ahead and subscribe, like and share our videos.